senantiasa Allah mudahkan setiap langkah-langkah aktivitasnya, Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan keluarganya senantiasa Allah curahkan rahmat keberkahan di dunia wal akhirah. Dan untuk kita semua yang hadir, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kakek di hajat menjadi harapan kita. Khusus kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, beriman, bertakwa kepada Allah, berkah dan selamat di dunia wal akhirah. Lillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhiramatul sa'adil qadir al-Zailani al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, langsung saja tidak berpanjang kalam, mari langsung kita ikuti pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lantunan salawat yang akan dibawakan oleh para santri Rumah Umat Tombo Hati yang akan dipimpin oleh guru kita Karam Ustaz Tris Abdullah. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا عبد الله سيدنا آمنة رضي الله عنهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وسيدنا بلال وسيدنا وسلطان رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا حسن وسيدنا حسين سيد رسول الله سيد رسول الله وخصوصا الله سيدنا فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله رضي الله عنهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد رجع الله لانكسار في اندونيسيا وقصر لينجي ولقد كان الزمان وقد بين القرن وبلده ونقم بين يوم القيامة وسمع الله بمن ساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل غلت الله رسول ذكر العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحضرة الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا يا الله
وخصوصا أمر في أهل القبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبحاجة حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا من حوائج الآخرة بإذن الله بإذن رسول الله بإذن رسول الله بإذن رسول الله وببركة أولياء الله يا الله. خصوصا يا الله حاجة صاحب البيت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله صلى الله شفاعة رسول الله وبركة رسول الله يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وللوالدين وللمؤمنين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى نور جماله صلوا عليه
Oh
رجعنا بكل خير واجتمع الفجر والأصول كنا رجعنا بكل خير واجتمع الفجر والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى من يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأبي ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب عشاق يا رب يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل
Zidana
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المقصود في الوجود كرم الله إحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعلو الشان خلق خلقا لحكمة الله عليه علما وبسط له النفاذ الملة نجمت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبيد رحمة خلقت إرادة وأجريت بخلقها بالعبد المحبوب فانتشرت ونشر فيه بعوالم الشهادة صلى الله عليه فما جاء من الذي تقرب به الأمة وضاق هذا الفتى الذي برز بحفرة الإحسان صورة كاملة لغت هيكل محمود فقرة بولد أهداف الوجود ودرجة كل العوالم بالفراش سكرين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أجل الحق في عالم بصير واسع جل اليوم بالنشر خفيف القلب واستاسع وله الحمد الذي لا تنزع روحه بتعداد ولا يبل تقرر بكثر الدلال ورز من عالم الإنفاس ورد هذا الإنسان بشر وجود خلقنا ولا بشر أسراره في الأقوال فما بيسر اتصل بقلب الإكرام والصواب بفضل الله على هذا الحبيب يا لو قلبي سرور قد توالى بهب بنعم الألام نوالا جل ما شرف الوجود بطول ومر القلب جدا وجمالا قد رب في حسن على مقام وتنال ببدئه وتعالى لحظته العيون في مجدله بشرا ما بنقيس مقلالا هو بالخلق لمن قدر حتى من شؤونه وكمالا سبحان الذي أرسل المرج الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان يحارب في تعالقه معانيه الجنان يا هذا جرم في عدم الدنيا والنور ما من
ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجر للبشارة وتركها بقلب سليم فقد إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تقبله الجنان من التصديق بها والبدعات تدخل بما في صدور من الإيمان قائد وتلوم على ذي العقل من شر ذلك البدعات وتصديق شهادته وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد من أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا نذيرا وكان في ظلمة الجهل للمسلم مبشرين سراجا قمرا منيرا وما أوسعها من نعمة نشر سواها في الأرض والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقع بحق العبودية وبرز فيها بخدمة الكمال وقام بحق الربوبية في موامن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال صلاة يتصل بها روح المصلي ويقصد بقلب يسر عبده وحبه ويقل بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين قسمت بني بقربه وتويه ظلال الشراب المسجد بهده وحبه وعمر الأقوال من أشر دقراه نسيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بشرى لنا Bushra
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألف صلاة الله على سيد الوجود فسق ضاربا غير بزهور ألف صلاة الله على سيد الوجود فسق ضاربا سلام يا سلام
وعلى آله. هو النور يهدي الهادين ضياءه هو النور هو النور هو النور يهدي الحائرين ظلاله ويا رب شيدي وبلغ قلبي كثير صداه وبالليل عني اليوم يا رب أمين الله وبلغ عني يا من يروي
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قربى والوديعات الحبيب وعلى أهل السماوات والأرض ونظمك بالترهيب وابطر الجود إليه على أهل الوجود الجديد ولسنة الملائكة بالتبشير يا سعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشبكنا هذا المسؤول يبقى نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق قل نور فتن الحق مقه على من أعظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يطلع عند وضعي أمة ليس للجناب والمسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الأسير ولم سيدته آسيا ومعها من الكون العين ما وسب الله له من الشرف من القسمة الوافية صلى الله عليه الذي على حضوره وجود هذا المولود فانفرق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. Dibawa. Apain? يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ini baru mandi ya. Apa namanya tuh? Kegedean badan itu, Bu. Siapa namanya? Ajis. Si Aji tuh gede banget ya tadi yang kecil itu. Kal. Apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama-sama kita ikuti, kita simak pembacaan kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan yang membaca kita ikuti menyimak Biasa duduk sini. semuanya sama-sama mendapatkan curahan rahmat keberkahan, dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, ada saingan lagi. Baik, mari sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita, sahabat kita, orang tua kita, para Ustaz Haji Rafiq Al-Firdaus, kepada beliau dengan tempatkan kesempatan. Sallu ala Muhammad. Baik, coba konsentrasi sebentar saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa min habibin ali wa bil jahi wa ala alihi wasallam. Insyaallah luar biasa. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Insyaallah. Tadi sebelum naik ke sini pas terakhir itu ya, di hati saya ini ada pertanyaan. Ya, ini pertanyaan buat saya, termasuk buat semua yang ada di sini. Kira-kira dijawab nanti ya. Apakah engkau sekalian mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabkan jujur. Apakah engkau mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cius. Masya Allah. Kalau beneran bahwa setiap kita akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai lagi dulu, berarti akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW, bersama Nabi. Alangkah beruntungnya hari ini mungkin kita santai-santai biasa-biasa saja, tapi nanti di pada mahsyar semua akan berteriak-teriak minta aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita semua pengen diaku. Jangan sampai ketika ngaku aku jadi umatnya Nabi Muhammad tapi nggak diaku. Nah, untuk vitamin bahkan harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad daripada kedua orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada lakinya, kepada siapa saja cinta kepada Nabi harus lebih besar. Dan alangkah beruntungnya kalau betul-betul nih nggak hanya ngemeng aja, hatinya betul-betul hadir. Pernah jatuh cinta nggak? Pernah jatuh cinta nggak? Dulu. Apa sekarang? Hah? Ya, udah. Dulu. Udah, Bu. Gimana rasanya?
cinta, dia rindu. Rindu nggak sama Rasulullah? Taunya dari mana kalau rindu? Hah? Baca Quran? Enggak. Rasanya ini di sini gimana? Tidak ada. Adem. Mang Nabi asik. Nebon, ini juga buat saya. Itu cinta harus ditumbuh-tumbuhkan. Ya. Mohon sama Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikanlah hati ini cinta kepadamu, ya Allah. Cinta kepada Rasulullah kekasihmu. Diminta setiap hari agar ditumbuh. Dan cinta sama Nabi. Cinta, emang Nabi kayak gimana? Misalnya gini, tak kasih tahu namanya Kupang, pernah dengar Kupang kan? Kupang. Aku suka Kupang. Tanyain, kamu tahu Kupang? Enggak. Kupang itu makanan remis tuh, dicampur petis, dicampur kasih kuah, apa enak banget. Itu di desa saya. Tapi nggak tahu. Terus orang, aku suka Kupang, aku suka Kupang. Tahu Kupang apa? Enggak. Nah kita tuh begitu. Cinta sama Nabi, cinta. Tahu Nabi gimana? Enggak. Berarti doa sama Allah untuk bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Yang kedua, kenali. Boleh belajar sebenarnya yang harus saya cintai. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kayak gimana? Hebatnya, lembutnya, cintanya. Masya Allah. Asbabnya Nabi Muhammad sekarang ini kita duduk di sini. Kita sholat 2 rakaat. Asbabnya Nabi Muhammad kita kenal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbabnya Nabi Muhammad tiba-tiba kita bersyahadat, tiba-tiba kita masuk ke dalam benteng perlindungannya Allah. Orang yang bersyahadat dia masuk ke benteng perlindungannya Allah. Ya. Kemudian kalau nih udah dekat sama mati, Israel datang, terus sempet dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Dijamin? Dijamin ahli surga. Ya. Coba latihan dulu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba yang serius. Coba yang serius. Hatinya dibawa nih, pengertiannya dibawa. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang bersyahadat ini imannya diperbarui. Bagi setiap yang barusan syahadat imannya diperbarui lagi. Kita sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih, ini omongan nih gampang nih. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, kita ini yang hidupnya sederhana, biasa-biasa saja, nggak ada ilmu, banyak kekurangan, banyak dosa, diizin sama Allah untuk kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak tuh saya kasih tahu orang-orang di luar lebih kaya, lebih cakep, lebih hebat, duitnya lebih banyak, pengetahuannya lebih hebat, pengetahuan buku-bukunya luar biasa, tapi tidak bisa bersyahadat. Nah kita nih dimudahkan syahadat, berarti insyaallah kita nanti bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin. Saya tanya sekali lagi, cinta nggak sama Rasulullah? Gimana caranya? Hah? Cinta itu di mulut doang
mulut apa dirasa? Dirasa. Dirasa. Ada nggak? Pernah ketemu nggak? Kalau ibu-ibu ketemu cowok katanya aku cinta karena ngumpulnya doang, ada? Ada? Nggak ada? Berarti semuanya datang dengan hatinya. Ada kadang-kadang orang mau cinta itu mulutnya aja, hatinya nggak ada rasa. Ya kayak kita ini. Kalau ada rasa sama Rasulullah, itu gemuruh, nangis, rindu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kayak malam ini nih, ada yang sholawatan enak, ada yang ngobrol sendiri, nanti rugi. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangin Allah langsung curahkan rahmatnya. Orang yang dapat rahmat Allah mendapat keselamatan. Ya, Masya Allah luar biasa. Bun, ya, ditanya itu nanti di rumah. Apakah aku mencintai Allah? Apakah aku mencintai Rasulullah SAW? Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau belum ada, minta sama ya Allah, tumbuhkanlah cinta ini padamu. Ya Allah, pada kasihmu Nabi Muhammad SAW. Diminta dan dikenali. Kayak tadi, suka sama kumpang? Enggak. Kenapa? Karena enggak tahu. Gimana kamu ngomong cinta, terus kamu nggak kenal sama dia? Kenal namanya doang, kumpang, rasanya nggak tahu, bahannya nggak tahu, akibatnya di perut bagaimana? Ya, harus berarti mengenali kembali Nabi Muhammad SAW. Ya, ini buat saya juga. Masya Allah luar biasa. Habis itu nyambungin nih. Salawat yang banyak kayak tadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali ya. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti yang sholawat barusan, yang nggak main handphone, yang ikut sholawat dapat 100 rahmat. Alhamdulillah. Para minta di rumah yang banyak, sholawat yang banyak. Berapa kali sholawat? Bunda, berapa kali sholawat?
100 2 kali 1000 sebanyak-banyaknya, bisa 10.000, bisa 17.000 ya. Sebisa-bisanya mungkin sampai mati setiap detiknya bersolawat ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Kita ikhlasnya kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah untuk seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Fatihah. Kirim Fatihah kepada seluruh nabi-nabi Allah, 124.000 nabi-nabi Allah. Fatihah. Fatihah untuk seluruh keluarga Nabi, orang-orang tersayang Nabi, Khadijah, Fatimah, Hasan, Husain, keluarganya sampai keturunan-keturunan sampai hari kiamat. Fatihah. Fatihah untuk seluruh sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Nabi dan seluruh keturunan-keturunannya. Fatihah. Fatihah untuk seluruh para aulia, para wali-wali Allah, khususnya guru kita Syekh Abdul Qadir Jalani. Fatihah. Fatihah khusus untuk seluruh ulama-ulama di seluruh dunia, para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, para ajengan, para lorah, atau siapapun yang berjuang di jalan Allah. Fatihah. Fatihah untuk kedua orang tua kita masing-masing, disebut namanya, mudah-mudahan diangkat derajatnya, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, betul-betul diberi kemudahan dalam kuburnya, dihapuskan siksanya, mudah-mudahan dalam kubur diberi keselamatan, diberi surga yang dijanjikan nantinya. Fatihah. Fatihah untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat beserta keluarganya yang hidup ataupun yang sudah mati. Mudah-mudahan diampunkan semua dosanya, mudah-mudahan diberi berkah hari-harinya, diangkat kesulitan-kesulitannya, dimudahkan segala sesuatunya, dicukupkan rezekinya, diberi keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah. Minta ikhlasnya untuk baca suratul Fatihah untuk keluarga saya, Mak Luli Soleha, Pak Gofur, kemudian Pak Ol Samsudin, WNI, kemudian istriku ini, anakku, istriku Putri Mega Silvia bin Ol Samsudin, kemudian Gani Aina Askar Mariam Hasan Husin. Ya, mohon doain ikhlasnya, doain keluarga. Dan doa ini juga untuk keluarga kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Satu lagi, mohon doanya ini, saya dan istri mau yang travel mohon doain ya. Mudah-mudahan ada travel umroh sendiri nanti bisa berangkatin, dikirimlah satu-satu insyaallah semuanya ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, mudah ada rezekinya, selamat, gak ada halangan apapun. Al-Fatihah. Terus satu lagi nih, ada yang hamil
Siapa? Namanya siapa? Hah? Oh ya, Urina itu istrinya Lukito hamil. Anak yang keempat. Anak yang keempat. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan nanti lahirnya jadi anak yang soleh atau solehah. Bagi yang sekarang ini ada yang hamil, ada yang Makan anak Gak ada. semua. Anak semua. Ada yang hamil. Urina insya. Fatihah. Alhamdulillah, kayaknya sih istri saya hamil kayaknya. Lihat roman-romannya udah mulai merah-merah, pipi kayaknya hamil lagi. Hah? Berkah ya. Amin. Al-Fatihah. Kita doa untuk anak-anak santri dan ustaz-ustaz di sini, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, banyak rezekinya. Mudah-mudahan betul diangkat derajatnya, mulia dunia akhirat. Al-Fatihah. Satu lagi yang penting, mudah-mudahan doain, Bu. Ini malam Jumat depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi, bisa ngasih beras lagi, bisa ngasih sholawat lagi, bisa ngobrol lagi kayak gini. Di sini sama saya bukan ustaz, kita sama-sama saling menasihati saja. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan ada berasnya, ada waktunya, ada umurnya, ada rezekinya. Ya, kami mohon doanya untuk malam Jumat depan ada lagi. Al-Fatihah. Satu lagi untuk semua saudara kita, sahabat kita, teman ya, yang lagi kesusahan, yang lagi punya hutang, yang lagi sakit, yang lagi musibah, yang lagi bingung, yang lagi gak karu-karuan. Mudah-mudahan asbabnya kita kumpul lebih dari 40 orang ini, ada sekarang 300. Mudah-mudahan dimudahkan persoalannya, diangkat kesusahannya, yang punya utang kebayar, yang sakit disembuhkan, yang gak punya duit dicukupin, yang sakit disembuhkan. Masya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita di Yaman, di Suriah, di Jordan, di Jawa, di Nusantara yang lagi susah, terutama kita yang ada di sini semuanya. Mudah-mudahan benar-benar Allah bantu, Allah tolong dengan pertolongan yang dekat. Al-Fatihah. Angkat tangannya, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muqafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habibin ali al-qadri wa al-jahi wa ala rasulih sallim. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أسر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. Ya Allah, berkahilah kami semua ini ya Allah, bersama keluarga kami, bersama orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, adik-adik kami ya Allah, satu keluarga suami istri ya Allah, beri kemuliaan, angkat derajatnya ya Allah, mudahkanlah dalam taat, mudahkanlah dalam ibadah, mudahkanlah sholat, mudahkanlah zikir, mudahkanlah selalu bersama Al-Quran, mudahkanlah setiap helaan nafasnya adalah keberkahan, setiap
Setiap helaan nafas kami adalah keberkahan, setiap langkah kami adalah keberkahan. Ya Allah, selamatkan dari fitnah kemiskinan, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dari fitnah Dajjal, dari fitnahnya kubur, dari fitnahnya jahannam. Ya Allah, beri berkah hari-hari kami, cukupkan rezeki kami ya Allah, cukupkan rezeki kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Banyakkan ya Allah, agar kami juga bisa berbagi kepada orang banyak ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bukalah pintu-pintu makrifat-Mu kepada kami ya Allah, agar kami semakin tunduk, semakin patuh padamu ya Allah. Jadikan ya Allah segala kesedihan kami adalah rahmat-Mu, adalah ampunan-Mu, adalah cinta-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah segala apapun yang kami alami, baik suka maupun duka ya Allah, adalah jalan cinta-Mu, jalan rahmat-Mu, jalan ampunan-Mu. Jadikan ya Allah segala apapun yang kami kerjakan, yang kami temui dalam hidup kami, adalah jalan cinta-Mu, jalan rahmat-Mu, jalan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah kami semua ini ya Allah, selamatkan dari kejahatan dalam diri kami sendiri ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan jin, syaitan dan manusia ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hadirkanlah kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, yang takut kepadamu dan mencintai kami semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan sisa umur kami adalah kebaikan-kebaikan, jadikanlah sisa umur kami ya Allah adalah amal-amal soleh, jadikanlah sisa umur kami adalah kebahagiaan dunia akhirat, jadikanlah sisa umur kami ya Allah adalah rahmat-Mu, cinta-Mu, ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Matikanlah kami semua ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Matikan ketika Engkau telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikannya Allah, matikanlah kami semua ini ya Allah, saat Engkau telah memastikan benar-benar bahwa kami ini memasuki surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami ini ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah wa salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu. Baik, makanannya dihabiskan, sabar, insya Allah semua dapat. Alhamdulillah, demikian tadi telah sama-sama kita ikuti kalimat tasyahud, nasihat-nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa melaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Bu, apa pesanan tadi? Banyakin sholawat. Ya, ibu-ibu, nanti seperti biasa, ini saya sampaikan, kita boleh datang lagi, ini yang malam Jumat ada, tapi yang nanti berhak mendapatkan beras yaitu yang bawa yang dapat kupon ya. Emang ganti-gantian.
Saya udah lama nggak dapat gantian Bu di wilayah Kandang Besar minggu yang lalu. Nanti minggu besok Pulau Gebang, ntar Pulau Gebang sebelah sono, ntar Rawa Kuning sebelah sono. Terus gantian, tiap minggu gantian biar kita sama-sama merasa, sama-sama dapat ya Bu. Ntar kalau orang sini mulu yang sono nggak dapat, kasihan juga. Yang sono mulu yang di sini nggak dapat, ntar marah. Jadi ganti-gantian. Makanya tiap minggu kita kalau nggak dikasih kupon datang ngaji boleh nggak? Boleh datang ngaji ya. Datang silakan. Kita bisa berfatihah, berdoa untuk orang tua kita. Kita bisa kirim doa untuk guru-guru kita. Kita bisa berdoa untuk anak cucu keluarga kita ya. Silakan datang ngaji. Tapi yang berhak dapat beras nanti yang sudah dapat harus maklum ya Bu. Kalau makan insya Allah nanti dapat semuanya. Kita makan dulu habiskan ya. Habis makan selesai baru kita bagi berasnya. Ayo kita baca ya doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya mewakili keluarga besar Rumah Hikmat Tomboati mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, atas semua yang terlibat membantu. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang terbaik di dunia wal akhirah. Dan saya mewakili keluarga besar Muhammad Tomboati menyampaikan permohonan maaf apabila banyak kekurangan di sana sininya, baik itu tempatnya, jamuan, nanti makannya dan sebagainya ada yang kurang, kiranya mohon dimaklum, mohon dimaaf. Sekian billah taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makanan dibagiin. Depan itu aja kan.
Nih Pak, sini belum nih Pak, belakang Pak. Nih. Ibu udah, Bu. Iya, Ibu udah. Ibu udah. Ya. Nih. Ini. Nih. Minta tolong. Ya. Ya. Satu lagi. Ya, tar. Ini, Pak. Udah, Bu. Lagi. Ini, Bu. Pak, lebih nih. Ya? Nggak apa-apa. Nambah. Tambah enak. Air bagi air Udah. dong. Nih. Ibu minta tolong, Ibu. Dilansir ke samping. Makasih ya. Punya saya bawa ini. Ibu udah. Nggak ada, saya kasih. Ya. Ibu sudah. Yang belum air. Air, ya. Air lagi. Ada. Air deh. Ibu minta tolong ya. Nih, siapa lagi? Udah. Air. Ini sedotannya, Bu. Ini. Air. Sedotannya. Hah? Air. Bu, piringnya taruh di pinggir aja, Bu ya. Taruh di pinggir aja. Ini pakai ketat ya di sini nih. Nih, Bu, ambil satu-satu, Bu. Ambil satu-satu. Iya. Seger.
Seger, ya. Seger. Seger. Ini mulutnya. Sampai. Oh, nggak nyampe. Ya. Ambil dulu. Ya. Ya. Ambil. Ya. Ini tadi yang nggak nyampe, yang nggak nyampe. Ya. Ini depan, ini bu, kemana bu? Cuci mulut, cuci mulut. Tanggung, 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 tanggung.
Ibu-ibu kita sedikit Bu, maaf ya. Di sini berdiri Bu, jangan dorong-dorongan ya. Si anak dua pakai jatuh. Ya, taruh garis. Iya. Jadi tunggu situ. Ica. Situ duduk. Terus dari situ dulu. Ica. Duduk situ. Sensor lagi. Ada di mail. Ada di mail. Ini udah mulai digital. Jangan dirokok ya Bu. Ini boleh digital. Udah boleh belum? Belum kan? Ditanya mana? Penuh. Gimana? Salah. Jangan besok ujian ya. Kalau nggak boleh bukti ya. Maju ke depan teh.
Kalau ada bebannya nggak bisa dimaaf ya. Awas bikin. Pak.